Dan iro ampe-ampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar mancaji akkasiwa ibadah risi seta. Tapi nareko ia ampe-ampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita jalankan dalam kehidupan kita. Maka nangi akan mencaji keselamatan ilalang atau tungulinuta. Bahkan jaminan nangi dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah sabang kasi waktu to kafir loko sahabat Nabi ta, maka dawai sahabat Nabi, benarkah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan? Maka benar Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ya ko makitu pele angkana sange racu wakatani ya ko minum dia mati mata maka selang. Tapi dengan keyakinan sahabat melalui daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nali racunge kemudian menghidupkan sunnah Nabi, cara minum Nabi, Pak Yero Nabi tak minum ipa. Yero nangi anak jarina kue mundur kacai, kemudian katani makwe. Nah sebab ye kumeme ya malkang ye kumelo kina racu te betul-betul kita hidupkan sunnah Nabi, tarase roger repa ager kacai, biasa mama cakke yang mapelayasi. Tapi dengan keyakinan sahabat ini, nale racungi ninu, dalam riwayat dikatakan pas kalian angkalasanne sahabat na Nabi tadi nami pajak. Tapi pas sabaran nangi nini racun dengan menghidupkan sunnah Nabi, pajak rolasana sehingga yesid ditokapri mata masalah. Luar biasa nih yero kedo-kedo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan si di riwayat Nabi mak bakangi na buka darai pole uluna. Lai surero sahabat mak bengi darai angkani lisu. Itanek ko Nabi ta pole tendro mau buat darai. Maka daya Rasulullah lo buang lawinu. Agana senabita barang siapa bercampur darahku dengan darahnya, maka dijauhkan daripada api neraka. Luar biasa Pak. Darahna lagi Nabi tenangi dijauhkan kita dari api neraka. Ampe maka Nabi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nini gato patue solompeku ampe-ampeku berarti na pojika. Nini ga pojika sibaka aku surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Sibaka aku surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala. Makana yaitu ampe-ampe na sunnah Nabi tadi gaga ya sama bicu molopo manang. Molopo manang sunnah Nabi ta. Baka makadai pandritata nilai na ye sunnah Nabi ta ampe-ampe na masoro lebih na ye suruga. Na sabayiro suruga nangi papuji na miyata. Sedangkan iro ampe-ampe na Nabi ta papujin na pung Allah Subhanahu wa taala, kecinta Allah Subhanahu wa taala. Ampe makada pung Allah Subhanahu wa taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni acinrulaika, nasuruh ki macinroko Nabi ta. Yuhibbukumullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, nak dampangi dosa-dosa tak pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kita maraja lor risisena pun Allah Subhanahu wa taala mancaji kinangi umatna Nabi ta manca itu sallangi. Nah sabaya ku sallangi tahu Bapak Ibu sekalian, banyak peluang untuk matama surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Sebab mapat di mibawa tangi atau nangi nakan naki bencana berupa kebakaran, banjir dan tanah longsor, tapi ko salang inais lisu di pamasena pun Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mancaji kilisa surga pamasena pun Allah Subhanahu wa taala. Ina tu ampai setiap hari Jumat irupa katobena poadai na rampe ayat na pun Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai nasa to matapa itau kalau pung Allah Subhanahu wa taala sitongan nami tau. Ajalalo mu mate ko de musallam nasaba magai ye ko sallam mo tawe mancaji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak peluang mata surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala.
Na iya ni me isapa makokoy Bapak Ibu sekalian pikui carana nangi angka nangi onrata ilala surga pamasena pung Allah Subhanahu wa taala angka kaplita. Iya. Makana makadai pandritata angka si di kalima. Iro kalima inang ditawarkan ako amure na nabita. We amure ia kompoade kalima mancaji sabi ka asirmun riya meweko. Baka apabila kalima ditimbang 7 lapis langit mata namopi kalima. Baka apabila kalima ini Bapak sekalian digagan atau poade kolebok na linoy maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan dunia ini. Teganero kalima la ilaha illallah. Digaga puai sompa salaina pung Allah Subhanahu wa taala. Ina telah kalimat tepat. Na iya pa engkau rana te ilala surga na rekon katapana. Ampai maka Nabi ta satu orang yang mati bawa tepat walaupun sebesar zarah, maka Allah Subhanahu wa taala nalangi surga ke 10 tapai lino lololisa. Ia luar biasa ni kalimat. Ampai maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang ucap la ilaha illallah maka dia akan terbebas daripada bencana dan bahaya. Luar biasa ni la ilaha illallah. Kita akan terbebas daripada bencana dan bahaya. Dalam kitab diceritakan Pak, angka si di raja yang zalim. Iro raja na cacala ada selangi motong na salato. Motong selangi na pasalato. Sehingga agak terjadi masih di salana tingkai raja solime na sioi. Kemudian apa tuang nyapi na langi ori lopo na patame kurilalang untuk nasu. Maka ia raja yang zolimi nuli mana ni pona 360 berhala dia panggil nuli ni puwena nuli ni puanginna nuli ni puajunna pokoknya nuli mana pona. Ternyata yang 360 berhala ini tidak ada yang bisa beri manfaat. Maka tak giling keyakinan na ia raja yang zolimi na puade la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tinoli-noli sehingga agak terjadi datanglah daripada hujan yang lebat mati ropi. Apa ada mopir la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka boleh nangi angin kencang menerbangkan daripada iro nangi orilopodis oko onran nangi kampung to kapiri manang. Sehingga raja nangi latu kuru kampung tina po ada mopi la ilaha illallah. Hirangi pak kampung ikede. Mana keje raja tak po ada iro la ilaha illallah atau salami po iro. Na ceritangi kuru pak kampung maka apa yang terjadi seluruh kampung itu semua masuk Islam. Inilah kekuatan la ilaha illallah. Terbebas kita daripada bencana dan bahaya kecuali kata Nabi ditunaikan haknya daripada la ilaha illallah. Makutani sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cara menunaikan hak daripada la ilaha illallah? Maka dia minta apabila kau melihat kemungkaran, cegahlah daripada tengahmu. Kemungkaran yang paling besar kata ahli ulama kita bukan orang yang berjudi, bukan orang yang berzina, tania masabu-sabui. Tapi maksiat yang paling besar kata ahli ulama kita, ia kau selengi nasa dena sumpajang. Inilah maksiat yang paling besar. Karena orang yang mendirikan solat menegakkan agama, orang yang meninggalkan solat meruntuhkan agama. Jadi solatnya agama tak bukan orang Nasrani, Majusi, Yahudi, tapi Islam sendiri yang meninggalkan solat. Mungkin kamu pakai lali sak bola tak, anak tak, bini tak, matot tak, bali bola tak, masih banyak tinggalkan daripada solat apa sekalian. Pada kata Nabi, satu solat ditinggalkan dengan sengaja maka akan dimasukkan ke dalam neraka selama 1 hukum. Maka tanya sahabat, ya Rasulullah, berapa lamanya 1 hukum? Maka Nabi lamanya 80 tahun akhirat. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Berapa lamanya kita dibakar hanya 1 solat saja ditinggalkan pas kali. Jamaah safari yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Angka saya waktu pun Allah Subhanahu wa taala makutanai aku Nabi Musa na padangi Nabi Musa maka dawai Musa
tega na bansa amala malada upuji spontan Nabi Musa maka sumpah japo na sabairo sumpah janna kau na Nabi Musa luar biasa. Bayangkan ibawa ko ruku ibawa iro maniwat di kromasera matalo madada talona onro etana nangi ko ruku iya baka nangi ko sujuin ruku sujuin nangi sampai ya panakat de pole sujud na nangi na tuoy pisari-sari nangi jari-jari mana unro ite nasaba elaming umur malampe unro lampe na umuran kasi waktu na Musa jok kayo na kuburu yang katomato tarilada lipangin nangi panglutan na Musa magita terribu maka da mati kasi anakku maka day Nabi Musa na mati manamuti mata tarri maka day ro patarri ka mati maloloy kada sagamini umur na kanapi si ratu tahu. Jadi si ratu tau disama Nabi Musa mati maloloy. Maka dia Nabi Musa ay tatarribu. Angka matu umma air sama. Palitan dia umuruna 60-70 tahun. Paja terila potong matoy na padangi Nabi Musa. We Musa. Sekiranya ya tuo di samang itu. Seluruh umur saya hanya kupakai untuk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Tapi maka dia pun Allah Subhanahu Wa Taala. We Musa angka mo pa amala malak da upuji na itu. Nasabak masumpah aja iku matulolongan. Maka dia sinangi Nabi Musa puasa pun. Maka dia pun Allah Subhanahu Wa Taala tung sama puasa ko ik maliwasa ko madakka ko. Tapi ko mabuka ko manya-manya matosi ko. Baka matu asri munri walaku onra palimakan jatala surga raya iku matulolongan ni. Maka dia Nabi Musa engke sapu betulai po. Maka datonga sa di mumpake, di ega mumpake lo nangi Makkah. Tapi kung makasiwa ko Madina 500 sa budece malolongan. Ya ko Makkah makasiwa si sa budece malolongan. 100 sa budece. Iko matololongan. Maka ni Musa tingan yepe bansa mala po napasakon na mana ni jo padaki, ye mana na makanjai. Maka dia pun Allah Subhanahu Wa Taala amalan sedekah. Nasaba iko sila daw makireselo maabulu sala makarubah malangi tawi di empanya menyamang loko galung enang dia nakada bosi dia nakada masamak ko dia nakada tangaso ang kadi mololong malangi tempanya menyamang ina amala malada na puji pung Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan sedekah. Nasaba ang kasi dikisah pas kalian ang kasi dipandrita loko le Mekkah. Rolo na Makkah nang yaro bapak ibu sekalian. Nasaba malalang itawi. Nadapi watu loro ko yolo na betule masumpajang. Nasaba matakko ni apura masumpajang matinroy. Tiba-tiba ilala tinro na nangi isi di pandrite. Si runtu si di malaikat. Maka deru malaikai. Wahai hamba Allah. Si sabbu ko tolo Makkah. Digaga nasalay tarima hajina. Tapi pas sabara ang kasi dito itarima hajina, itarima mana niya si sabutoy. Maka daniga na to yaro. Maka namanya si Fulan tinggal di Pakistan. Mutulingan inangi. Purana hajina nangi iya si di pandrite, dia na lo bolana. Lo sapatoy maka aga na amala usus na niya tawi. Si sabutaw dia na tarima haji, pas sabara nga rin itarima hajina. Yaro si sabuy. Loy pasasapay, ternyata zaman nanti Pak J Sandala. Lalu imana yung Pak J Sandala? Pak degetis namanya si Fulan. Maka daw ko kirumah ko tanay. Yo kasi kada detis say namanya si Fulan. Maka daw yung karutaw na. Oy latu na ni te rotaw na nakadolada ni. Pihirangi taw Maka daw imagi takadolada ka pa Kada pasabarang idi nasang sisa butaw nangi lo maka digay tarima jina pasabara di tariman hajina kada julo-julo joy dia apo jina kau lo maka piko ya say tarima haji tade jina kau lo maka pasabarang ya ihirato jina si di pandrite kada julo pe tuda ko julo sehingga tuda ni nangi macarita iru ya nasa jamaku Pak J Sandala ka ye kong kana di wala bini kiru la bina utabung unia kay lo maka makor matamu nga takut mangidang ibeneku. Tisa ni ko makundre mangida bu. Pak.
Mode nun lelaki na makin rek kaluku na suruto makin rek kaluku. Poso-poso ni ha laki na bawe maka dai pura ni macin na toma ha. Ye, migala dai lona. Ang kasi waktu nangi nye Pak J sandala si bene na kota Rasulullah tudang. Taku angka mananangi aroma tauma matunu daging. Maka dai bene na wi Pak macin na ada kasa di mandir tudu daging. Lo ko milong cik demo cik demi. Sehingga jokai nangi bapak elo sapara ngirutin roti matunu daging. Ternyata kalau pemakun rekro 2 talu anak nekro matunu daging. Sehingga latu ni kada webu wat diga nasa pasilelang cik itu dagingnya nasabak mengideng kasi beneku. Maka dai nangi yela potama toy din nangi topat dia nami to maji coba-coba mancito sogi sehingga tiba-tiba mancito sogi ya kok kakak apa kampo tangka to tiba-tiba mancito sogi kadai gola kasi Malaysia na Bali boleh matreka ye tiba-tiba je mancito sogi tapi ye nangi te nak kena sogi ran nangi ye tahu malu benengi nak kigunangi ronai nasidakang kong kapasantren bangu alena masangi angka masigi me bangu alena masangi. Aku hirila lang yang kasupiri oto din na paja titemi kurila nakabor ng mesekoro. Ye, ang kaana nang imi masikola ko pasantren ay namana mong kusoki. Sehingga nadapila bisitaw hirang Nabi Musa pikku ji. Si tumiyala jangka na tambah sogi ji tambah migi waramparan bahkan si diriwaya letu mati timiga mopi waramparan. Sehingga lo mengulu ko pung Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, asi di makada si tumi talak jangka. Magi jilak birisi tambah to sogi. Maka dia pun Allah Subhanahu wa taala wahai Musa, sayalah Allah. Ya nasa pun Allah Subhanahu wa taala paling malabo di antara takku. Tapi pasabarang ya takku nangi sidini lalat dale na ubukareng pasabaran labona nangi itu lalat dale ubukareng sehingga tambah mege waramparan. Jadi dengan amal sedekah pas kalian bukan mengurangi rezeki, malah Allah Subhanahu wa taala menambah daripada rezeki kita, harta kita pas kalian. Tapi dilandasi dengan ikhlas. Iya, makutane sahabat ya Rasulullah, age telah ikhlas. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhlas adalah maka dia ya Rasulullah apa itu ikhlas? Maka dia Nabi tepat. Jadi makanya tepat na tahu ya pas kalian maki ikhlas dalam beramal. Makanya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padangi Muaz, wahai Muaz, jagalah keikhlasan karena amal yang ikhlas walaupun sedikit akan mencukupi. Maka ia nak apa wala seperingan rangi kong kadicina boleh pun Allah Subhanahu wa taala ada salahna boleh pribadi saya melo dampang alo pedi di mana melo toba kalau pun Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdik subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.